Evo da pokažem jedan glitch koji sam snimio na videorekorderu, Mega Man 2. Mislim, ovo nije zadnji boss, ali ovo je među zadnjim bossovima kod Wilyjeve staze. I tu je zmaj u pitanju. Možete primijetiti odmah posle ovoga kada budem rekao, mislim kada bude bacio vatru, drugu ili treću po redu neće baciti, bukvalno me ubije ništa, ali evo, da vidite i sami. Druga, treća i četvrta. Šta me je ubilo? Ništa, brate. Dakle, mislim tu sam zaustavio kasetu, evo da vidite opet, mislim, ništa mi je ubilo. Apsolutno ništa, evo, četvrta, po redu, ništa mi nije ubilo. Ko te je ubio na Mega Manu? Ništa, brate, mi je ubilo. Ne, ništa! Ali eto, mislim, ovo možete vidjeti kao jedan primjer kako izgleda kada snimate sa videorekordera. Može biti ovaj video kao glitch ili kao greška u igri, kako bi kod nas rekli. Ali evo i da vam pokažem kako je to fino, kako to fino izgleda kada snimate nešto na kaseti. Evo, vidite, to je staza kod Wilyja. To je Mega Man 2. Ali evo, ja gasim, vraćam na početku. Mislim, ako uspijem da vratim, pošto je ovaj video malo me zeze u zadnje vrijeme, ali vrtimo ga. Onako, vrtimo ga u krug. Metal Man. Možemo da vratimo malo da vidimo. Ja mislim da sam ovdje, moram da vidim kako zvuči staza kod Bubblemana. Znači zaista tu stazu obožavam. Evo, nije Bubbleman ovdje. Ovo je Woodman, ili kako se zove, Woodman, jel? Skoro sam zaboravio ta imena njihova. Glupa imena, jebi ga ali eto. Mislim, eto šta je videorekorder. Vi prebacite od SCART kabela direktno u TV. Iz TV-a antenski kabel ide direktno u videorekorder. Mislim da sam ja napravio, i jesam napravio sam video oko toga, ali evo da vidite kakav je primjer kada nešto ovako snimate. Baš fino izgleda i imate dokaz vašeg rada znači snimano na kaseti. Mislim, danas imamo raznih načina i mogućnosti kako snimiti igru, ali ovo je za mene old school i ostaće za uvijek. Videorekorder će uvijek biti sprava koje će ići uz NES i ostale old school igrice. Sve ostalo može da leti. Evo da vidimo dalje, ovdje malo vrtim. Evo je Bubbleman staza, moja najomiljenija staza. Moram da čujem onu melodiju ponovo, mislim, i da vidite vi kako to fino izgleda kada snimate sa videorekorderom vašim. I evo ga Bubbleman, moj najomiljeniji Mega Man karakter. Ulazimo tamo, fino. I evo ga Bubbleman! Jeeeeej! Bubbleman!
Eto, to je to bilo, ljudi. Ovdje ja malo da jedem palačinke i... Vidimo se.